imwumva ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umuturage batanzwe n'umujyi wa Kigali nk'urugero rw'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza bawuregamo, aravuga ko hakoreshejwe ibaruwa mpimbano. Yaza kuba ari nge wanditse iriya baruwa, ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini. Nibirangiza nimero ziranga muntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego ngiye bangijeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare. Felix Twagirayezu uvuga ko yimutsiwe kubera impamvu z'umutekano, ni mu nkuru icukumbuye y'ijwi ry'Amerika. Leta y'u Rwanda iravuga ko yatangiye igihe ibisubizo ku bibazo yabajijwe n'ubucamanza bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kirego cyatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari, haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabajijwe, ndetse n'urubanza rukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda. Ale Mukurarinda umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda. Abantu 35 barimo n'umwana w'uruhinja biciwe mu karere ka Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baguye kuri iki cyumweru mu gitero kivuga ko cyagabwe n'umutwe w'iterabwoba Kodeko. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byezwa na mugenzi wacu Aruyize Bigirimana. Aruyize wongeye kwirirwa. Tagize mwirwe Veniste n'abaduteze amatwi. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abantu bashika kuri 35 barimwo n'umwana w'amezi 4 ejo ku munsi w'Imana baragandaguwe mu gitero cabaye kwicukuriro ry'ubutare bw'inzahabu muri Ituri ni mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutegetsi wo ku mutumba vyabereyemwo Jean Pierre Bikilisende ni mu karere ka Jugu muri Ituri yavuze ko umuhari w'iterabwoba Kodeko ari wo wakoze iryo bara. Bikilisende avuga ko bateye ikambi yitwa Blankete ahaba abanyagihugu kandi hari n'icukuriro ry'inzahabu kandi bakahasanga ibiziga 29, abandi 6 bakaba baraturiwe. Ahandi havugwa iterabwoba ku mugabane wa Afrika ni muri Nigeria. Abantu bitwaje inkoho barishe abashika 48 mu mihana 3 y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara iri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu ca Nigeria. Abategetsi hamwe n'abahaba babivuze jo ku munsi w'Imana. Ibice byo mu buraruko bushira uburengero hamwe no hagati muri Nigeria bimaze imyaka bibangamiwe n'imihari y'iterabwoba itera abanyagihugu igasahura ibyo batunze harimo n'ibitungwa ndetse no kunyuruza abantu kugira baronswe amafaranga imbere yo kubarekura. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika ni inama yabaye hagati y'ibihugu rutura Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu bikize byo mu burengero bw'isi bigize umugwi G7 ejo ku munsi w'Imana. Baremeranije guhagarika kugura ibitoro by'Uburusiya. Ibyo bihugu bivuga ko Uburusiya ariho bukura amafaranga abufasha mu ntambara bwatanguje mu gihugu ca Ukraine. Amakuru ku Burusiya kandi amabisi 8 atwaye abasivile 174 barimwo 40 bakuwe mu kibanza ca Azovstal kirimwo amahinguriro y'ivyuma mu gisagara ca Mariupol ku nkengera y'ibahari yirabura. Bashizwe mu gice kigenzurwa na Ukraine harejo ku munsi w'Imana. Abo 40 bakuweyo ku munsi wa gatandatu mu gihe abasirikare ba Ukraine bacugaraniweyo kandi bazungurutswe n'abasirikare b'Uburusiya. Ikibanza ca Azovstal niho abasirikare ba Ukraine bagisigaye bagerageza kwihagarara ko ku bitero bakorerwa n'igihugu c'Uburusiya.
urakoze Aloyizi Bigirimana. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri eshatu akadomo radio yacu akadomo koma no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Amakuru tuyahere mu Rwanda. Umwe mu baturage bo mu kagari ka Nyarutarama mu mujyi wa Kigali aravuga ko abayeho mu bwoba kubera ibaruwa yandikiye urukiko arusaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali. Felix Twagirayezu yari yatanzwe n'umujyi wa Kigali nk'urugero rw'abashobora kwemera kwimukira mu mazu bagahagarika imanza bawuregamo. Uwo muturage aravuga ko yakorewe akagambane n'inzego z'ubutegetsi zibanze intandaro n'urubanza baburana n'umujyi wa Kigali ku ngingo yo kubimura aho batuye. Inkuru icukumbuye y'Ijwi ry'Amerika Kigali, Eric Bagirugusa. Bwana Felix Twagirayezu yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ari kugenda yububa bishingiye ku ibaruwa yandikiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge dufiteho kopi. Muri iyo baruwa arasaba gutesha agaciro ubusabe bw'umujyi wa Kigali wavugaga ko yawandikiye usaba kumuhinzu urubanza yaburanaga n'umujyi wa Kigali na bagenzi be rugasibwa. Aganira n'Ijwi ry'Amerika Twagirayezu yavuze ko yakorewe icyo yise akagambane n'inzego zibanze kuva ku mudugudu kugera ku kagari ka Nyarutarama, yisanga bamusinyishije ku ngufu ibaruwa isaba inzu. Aravuga ko umudugudu wa Kibiraro ya mbere yamwegereye nk'umuntu baziranye amwumvisha uburyo yahabwa inzu ku gaciro ka miliyoni 19 bakazayimugurishiriza kugira ngo abone uko yagabana amafaranga n'umugore we Uwamahoro Clementine bari mu nzira zo gutandukana. Ni mu gihe umutungo wabo ufite agaciro ka miliyoni 12. Ntabwo nari kujya gusaba inzu mfite umudamu turi gutandukana mu mategeko ko kugeza iyi saha twagombaga kuzajya mu nama ntegura rubanza tariki 13 z'ukwa gatandatu yo gutandukana. Yego, kubwiyo mpamvu ntabwo nagombaga kujya gusaba inzu, ahubwo nge nahageze natewe ubwoba kare. Ikaratasi nsanga yateguwe n'inyandiko zateguwe, inyandiko ziteguwe mu nyandiko z'umujyi wa Kigali, kashiteyeho iteyeho kashe y'akagari. Ntabwo ngewe nari kujya gusaba inzu ku kagari nkaho ntazi ku mujyi wa Kigali. Uyu muturage ni w'umujyi wa Kigali washingiyeho usaba urukiko kuba rwigije imanza uburana n'abaturage ba Nyarutarama. Mwibaruwa Twagirayezu avuga ko bamwandikiye umujyi wa Kigali wishingiraho uvuga ko yemera guhabwa ingurane y'inzu, ukavuga ko bishoboka ko hari n'abandi bazagenza nkawe. Ibaruwa Twagirayezu akomeza guhakana yivuye inyuma, cyane ko nakashiteye kuri urwo rupapuro ni kashe y'akagari. Yaza kuba ari nge wanditse iriya baruwa, ntabwo nari kuyandika ngo nandikishe mashini. Nibirangiza nimero ziranga muntu nzandikisha ikaramu, nimara kwandikisha ikaramu nimero za telefone nzandikisha ikaramu, byose nari kubyandikisha mashini. Ni muri urwo rwego ngiye bangijeje kwa gari nsanga ibaruwa yateguwe kare. Ubusabe bw'umujyi wa Kigali urukiko rwabushingiyeho rutegeka ko hazabaho umuhango wo gupfundura urubanza rwarapfundikiwe. Kuva Twagirayezu yavuguruza umujyi wa Kigali aravuga ko icyo bari cyose ubwo ndabufite ntabwo bwabura, cyane ko ngewe nyuma y'uko mva gutesha agaciro iyo baruwa byabaye ngombwa ko ntekereza ibintu byavuye ku kagari biza ku mudugudu. Ndibaza ni gute nshobora kuvuga ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye, wo kugira ngo ngiye kuryama mu nzu ndatekanye nashaka aho njya gucumbika byibuze mu minsi mikeya. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo gupfa none wapfejo. Yabaye ngombwa ko ngiye nshaka aho ncumbika kubwo umutekano wanjye n'ubuzima bwanjye. Kugeza iyi saha ubu ngubu ntabwo ndi mu rugo, kubwuko iyo baruwa ngewe naje kugaragara neza nyuma ko bamutumye umuntu wo guha inzu y'ibyumba 3 na saro ari ukugira ngo babone ukuntu bava mu manza. Mu bashyirwa mu majwi ko basinyishije Bwana Twagirayezu n'umugore w'Amahoro bari mu nzira zo gutandukana harimo Bwana Cyprien Bucyana ukuriye umudugudu wa Kibiraro ya mbere na Bwana Vedaste Kayigamba wo muri Kangondo ya kabiri. Ijwi ry'Amerika yahamagaye Bwana Bucyana atubwira ko yari mu muhanda atwaye imodoka ariko yaduhakaniye ko iyo baruwa atayizi, gusa ahitamo kudukupiraho telefone yanga ibibazo twashoboraga kumubaza. Iyo baruwa urayizi? Ntayizi. Iyo baruwa ntayuzi? Iriya bavuga ko umujyi wa Kigali ushaka kumuha inzu ayisabye ko bavuga ko ari mwe mwayanditse.
Inshuro zose twahamagaye Madamu Jeanne d'Arc Uwamahoro uyobora akagari ka Nyarutarama ntiyitabye telefone ye ngendanwa. Depite Frank Habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda agasanga nta wagombye kwivanga mu mirimo y'inkiko, agasaba ko inzego bireba zabikurikirana mu maguru mashya. Nukuvuga ngo amategeko agomba gukurikiza uko ameze. Niba abantu baraburanye bakabageze mu gihe cyo ko bagomba gusumirwa urubanza rwabo, nta wundi muntu wagombye kubyivanamo, kuko hari harabaye igihe cya mediation muhuza byari byageze aho byarananiranye byararangiye, uvuga ngo hari kuri tapi. Hanyuma numvaga ko atagombye kubaho uburyo bwo kuvuguruza gahunda z'inkiko, ariko niho habayemo nuko umuturage avuga ko bamusinyishije ku gahato. Ibyo nabyo twasaba ko inzego z'iperereza zabikurikirana zikareba ukuri kwabyo kugira ngo urukiko rwe kuvangirwa. Tuvugana n'ubuvugizi bw'inkiko mu Rwanda bwatubwiye ko iki kibazo ntacyo bwakivugaho kuko kikiri mu nkiko. Kuri Bwana Twagirayezu agasaba ko ubutabera bwamurenganura. Ubutabera bureberera rubanda kandi ubutabera burarenganura. Niba burenganura bukaba butarenganya rero nanjye bundenganure, kuko nanjye kugeza iyi saha nta mutekano mfite. Umutekano ndi kuwubuzwa n'umutungo nashatse. Uwo mutungo nkushaka nawushatse mu mbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye. Nifuzaga ko nakarenganuwe ngahabwa ibyo nifuza ku mutungo wanjye, ahubwo simpabwa ibyo babanyifuriza, kuko na mbere hose njyewe nifuje kubaka kugira ngo mbona aho mba n'umuryango wanjye. Niba narubatse barateganyaga kumpa inzu, iyo nzu ko ntayihawe mbere ntaragira iyo mfite kugeza iyi saha. Abandi bari muri izi manza bakibona urukiko rufasha umwanzuro ushingiye ku busabe bw'umujyi wa Kigali nabo bavuze ko basanga hari bitumvikana. Uyu ni Bwana Jean Dodier Shikama umwe muri abo baturage. None ikintu cyanantunguye ni ukureba uburyo ki umujyi waba wahumye amaso urukiko rugafatira icyemezo ku muntu utari umuburanyi mu rubanza. Narinzi yuko akarengane meze mu imyaka 7 kageze ku musozo, ariko ndabona n'ubundi bigikomeje kuba kagaterera nzamba moramvuga. Iki kibazo cya Nyarutarama gifata umuzi mu 2017 na magingo ya kirafata ku miryango isaga 1400. Umujyi wa Kigali uhatira abaturage kwimukira mu mazu ari Busanza wo uvuga ko bari baratuye mu kajagari. Bamwe barabyanze bahitamo kugana inkiko bavuga ko umujyi wa Kigali utubahirije iby'amategeko ateganya. Bagira ubusajwe ry'Amerika i Kigali. Leta y'u Rwanda iravuga ko yiteguye kujya kuburana mu rubanza iregwamo n'umuryango wa Paul Rusesabagina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abawunganira batangaje ko kuri iki cyumweru ari wo munsi ntarengwa kuri Leta y'u Rwanda wo kuba yasubije ibibazo yahawe, itabikora urubanza rugakomeza uko biteganijwe. Umuryango wa Paul Rusesabagina wareze uvuga ko yashimuswe kandi agakorerwa iyicarubozo. Urasaba impuzamarira z'amadolari miliyoni 400. Umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Leta y'u Rwanda yatangiye igihe ibyo yasabwe. Icyo abantu bagomba kumenya nuko niba hari uwatanze ikirego arega Leta y'u Rwanda, Leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora, kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu bagira impungenge, igihe cyatanzwe kizagera, Leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari, haba kuba biteguye ndetse haba no kuba bazasubiza ibibazo byabacishwe, ndetse n'urubanza n'urukomeza haba kuba baburanira Leta y'u Rwanda. Kuba Leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka Leta mubibona mute? Uburyo tubibonamo ni ukureba igomba gukorwa ni kijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko Leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburana mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara nuko niba abantu batanze ikirego, urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba, ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba. Uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko, nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira hagati bakarwivanamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, nibategereze wa mugani igihe iyo tariki zaba yabaye yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, Leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze, niba ari z'abavoka nibwo abantu no bazamenya
kumenya position cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye. Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda. Mu Bwongereza Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Priti Patel yarezwe mu rukiko kubera gahunda yo kohereza abimukira n'abasaba ubuhungiro mu Rwanda. Icyo kirego cyatanzwe kuwa kabiri w'icyumweru gishize n'ikigo cy'abanyamategeko cyitwa Instalaw kiburanira umunya Irani wareje avuga ko adashaka kujyanwa mu Rwanda. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yahawe ibyumweru bitatu ikaba yashubije. Ibi kandi byabaye umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Antonio Guterres atangaje ko ishami ayobora ritigeze rishyigikira iyi gahunda, akibaza ukuntu abantu basaba ubuhungiro bakajyanwa mu gihugu kidafite ubushobozi buhagije. Nabajije umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda icyo avuga kuri izo mpungenge. Impungenge turazumva, impungenge tunazitega amatwi, impaka tujyamo tukazijya n'abafite izo mpungenge. Ni byiza rwose ko buri wese avuga icyo atekereza, ibyo ngibyo nta gitangaza kirimo. Ariko ku rundi ruhande nangwa n'u Rwanda niko nkunda kuvuga, kandi niko bimeze n'Ubwongereza. Bo baragerageza nibura kugira igisubizo batanga kugira ngo icyo kibazo cy'abimukira kimaze gufata indi ntera, kandi ntago ari muri no myaka gusa uyu mwaka kiyifashe. Tumaze imyaka 5, 6, 7 hafi 10 turebera abantu bambuka banyura mu butayu bwa Sahara bagapiramo, bakagirwa abacakara, bakagurishwa, abagore bagafatwa, abana bakajyanwa mu ntambara zitandukanye. Ababashije kugera ku nkiko za Afurika bakarohama, abandi bakinjira. Ababashije kugera mu Bwongereza cyangwa i Burayi bakongera bagasanga imipaka irafunze bakabirukana, cyangwa ababashije kwinjira akagenda akamara imyaka 3, 4, 5 nta byangombwa. Ibyo byose ntibigabanya uwo muvuduko wabimukira. Noneho rero havuga nti ni byiza ko abantu bajya impaka, ni byiza ko abantu banenga, ariko nibanemere yuko hari nibura abagerageje kugira igisubizo batanga kugira ngo icyo kibazo gikemuke. Ni ukuvuga ngo rero twaranabivuze tuti n'uzabona ari ngombwa ko bijyana mu rukiko azabijyana mu rukiko, kuko aya masezerano u Rwanda n'Ubwongereza bayigirana ntibigeze bavuga bati aya masezerano kandi birabujijwe ntazagire uyareka. Ibyo ntibinashoboka. Bivuze ngo rero amasezerano arahari, amasezerano ashyizweho umukono, amasezerano azashyirwa mu bikorwa igihe cyose nk'uko bivuze. Niba harajya mu rukiko nta rukiko rihagaritse, ubwo nirunayahagarika bashobora kuyahagarika, abantu bakajurira, bigeze mu rwego rwa nyuma rukayahagarika, ubwo amasezerano yaba yarateganyije byagenda bite icyo kibazo kiramutse kibaye. Nta mpungenge rero hagati y'u Rwanda n'Ubwongereza zihari ku birebana n'ayo masezerano. Ntabwo u Rwanda n'Ubwongereza rushobora gutinyuka kubuza abandi bantu kugira icyo bayavugaho. Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda yari umutumire w'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tujye mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Ijwi ry'Amerika asuye umugabo ukora akazi k'ubuvumvu Cyprien Miburo, amaze imyaka 13 akora ko kazi, nubwo avuga ko kagoranye, yemeza ko katumye ashobora kwiteza imbere. Eloge Wirikaneza. Cyprien Miburo ku mutumba wa Gahwazi ya mbere muri commune Mpanda intara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi, amaze imyaka igera kuri 13 akora umwuga w'ubuvumbi. Iruhande y'imizinga yiwe bwite yigumanira akayihakura, agahubuki abiwe ubundi akabugurisha, anakora urucuruzwa rwo kudandaza ibitiba. Aratubwira uko yatanguye uwo mwuga n'ingene abigenza kugira ngo akwegere inzuki. nje ndavyikorera nibikorwa je navyumviriye kuko nabona data yegeka nkabona nabandi muko baregeka nanje ndajisha umuzinga nanje haca umugaba mpumuti nanje ndagenda kwegeka inzuki cashirahaza camere ico gihe nyene negeka ndabikoze imyaka myinshi kuva mu myaka 13 negeka inzuki urakoresha umuti ugacana ugacucanga n'imamara n'ubundi muti wo mwishamba
ugacushira y'umwotsi byose bigafumba umwotsi zaza rero zigaca zimoterwa neza rero na wa muti. Miburo w'imyaka 36 asigura ko uyu mwuga umutunze amaze kwigurira amatongane yose ni parasera yubatse mu inzu mu mafaranga akura mu buki n'ibiti bashora. Ibi yabigeze ko atangurane yasavye umuntu canke banki. Nta wundi nsamugo mgo nsanzwe nkora niwe nkoresha, nta wundi nkoresha tawo mwuga. Aho maze kugura ndamaze kugura ibivi bine ndagura ni parasera nyene yo kubaka ku ndubaka inzu. Uwo mugabo w'abana 3 ariko yemeza ko akazi kukwegeka atari yororo. Hari nabo yigishije baciye baheba kubera kwegeka biruhije. Abo nigishije barahevye kubera bibagora gukora. Umuzingo umwe ndagurisha ibihumbi 30 yo haje ubungurira abushaka. Habari y'inzuki ntabuki baburajaye. Nuya kukwezi sinokontora iyo nkora hari igihe mara nkiyinga ntakoze nkiruhutse kubera imba nacotse. Nkaca nsubira nko kuyindi yinga. Nta ntambamye urimo n'umwuga mwiza. Birabagora kubikora gacoka afise ibindi bikorwa akora ntavyo yokora. Zirakurya uruka n'umwotsi zihigira inyuma zukisha umwotsi ukazirukanisha umwotsi. Cyprien Miburo yahoze mu ishirahamwe ry'abavumbi ryahavuye risambuka imbere yuko ahitamwo kwikorera ku giti ciwe. Ubavuga ko asubiye kuronka abandi biyunga bakaja hamwe yobishima kugira ngo baduze umwimbu kurusha. Miburo hanura abarundi na cane cane abakiri bato kwijukira kurondera imyuga mito yo kubateza imbere kandi ntibagaye akazi. Mu Burundi nta bitigira inyezina vy'abavumbi bizwi, ariko umwuga wo kwegeka urakorwa cane muri ico gihugu. Mbere mu ntara zitari nke n'ingo nke zidafite imizinga ibiri n'imiburiburi kuri buri muryango. Inzuki naho uruboyi rwazo rubabaza zirakundwa, hakaba hari n'amazina y'inzuki kimwe mu bitungwa bike bivugirwa amazina muri ico gihugu. Mu myaka 15 iheze igisata ca ONU cita iterambere PNUD hamwe n'ikiraba uburimyi n'ubworozi FAO byashizeho imigambi myinshi yo kunagura umwuga w'ubuvumbi, bituma abatari bake bishira mu mashirahamwe hatibagiwe n'abagore n'abigeme kugeza ubu ari bake cyane muri uwo mwuga. Ibi biri mu bigabanura ubushomeri mu Burundi. Igihugu ubushomeri mu rwaruka bungana n'ibice 55 duce 2% by'urwaruka rwo mu mitumba, mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice 65 duce 4% nk'uko amatohoza y'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika. Washington, Ijwi rya Amerika. Mu rubuga rw'imikino amakipe ya Atletico New Oil, Bumamuru na Flambeau du Centre yo mu Burundi niyo azavamo ikipe izatwara igikombe cy'umwaka mu irushanwa ry'umupira w'amaguru. Muri basketball naho kuri iki cyumweru hatangiye irushanwa ry'igihugu cyose. Desire Hatungimana. Imigwi 10 ni igiye guhiganwa mu gikombe cy'u Burundi bwose muri basketball. Ihiganwa ryatanguye kuri no w'Imana rikaba ryerekanye ko uzoritwara azoba yarikoreye bivanye n'inkino z'umunsi wa mbere uko zagenze. Abakunzi b'urwo rukino ariko bakaba batashe batanezerewe bivanye n'uko urukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi hagati y'imigwi ikebana cyane Urunani na New Star rutarangiye kubera imvura. Urwo rukino rwahuza iyo migwi ibiri rukaba rwahagararaye igice ca mbere kirangiye Urunani rufise amanota 31 kuri 23 ya New Star. Origene Ndize yarongoye abakunzi b'umugwi w'Urunani naho batashe urukino rutarangiye yamenyesheje ko bitaba inguvu ngo kuko ishaka muri uwo mugwi ari ryarindi ntibishobora kuduhungabanya kuko twebwe n'umugwi ufise ishaka ryinshi kandi n'umugwi wama witeguye. Nico gituma tudahungabanya, turi nyuma y'umugwi twama twiteguye nk'uko n'abakinyi bama biteguye n'abafana nuko nyene tuzoza dufise morale nk'iyo twari dufise no munsi nta kiriko kirapfa. Warongoye abakunzi b'Urunani ariko kugira iryo higanwa ari ubwa mbere ritunganijwe mu Burundi rigende neza, asaba arongoye ishiramwe rya basketball mu Burundi kuko bishoboka byose kugira haboneka ikibuga abantu ntibazohore bisigira gusiba. Mu nkino zarangiye Tigers yatsinze Aigle Noir ku manota 62 kuri 57, Dinamo itsinda Rezipo ku manota 78 kuri 75, Young Eagles yatsinze Brothers mu kuyitsinda ku manota 73 kuri 58, nayo Jimkana itsinda Remesha ku manota 78 kuri 68. Mu mupira w'amaguru naho kuri no w'Imana niho hari haramutse hasozegwa umunsi ugira wa 29 kuri 30 tegekanijwe. Musongati yatsinze Top Junior bitsindo 2 ku busa. Uwo mugwi wo mu ntara ya Kayanza utakaza amahirwe yo kubandanya ugwanira igikombe. Icegera c'umumenyereza w'uwo mugwi Desire Ntezimana amenyesha ko bakinye ariko ivy'Imana yateguye ngo ntawo bihindura. Finisage nagiye kunanira abakinyi bacu niyo tugiye gutegura cyane tugiye gutegura turengene
mu match kuri kiri match ya nyuma ya shampiyona twokwitwara neza hama dutegure seziza niko bimeze mu zindi nkino zabaye Atletico New York yatsinze Vitaro ibitsindo 2-0, Messager Ngozi itsinda Bujumbura City igitsindo 1-0, Burundi Sport Dynamique yatsinze Bumamuru ibitsindo 2-1, eka na Flambeau du Centre yatsinze Rekroko ibitsindo 2-0, Royal FC yanganije na Olympic Star igitsindo 1-0, Kayanza United ikaba yanganije nayo nyene na Rukinzo igitsindo 1-0. Iryo higanwa rero riracagoye kuko kugeza ku munsi wa nyuma nta uramenya uzotahukana igikombe hagati y'imigwi ya Atletico New York ya mbere n'amanota 52, Bumamuru ya kabiri n'amanota 51, Flambeau du Centre ya gatatu n'amanota 50 hazoca wambaye mu rukino rwa nyuma. Kuri uwo munsi wa nyuma w'ihiganwa igenekezo rya 14 za kuno kwezi Atletico New York izokina na Flambeau du Centre mu Mamuru nayo yakire Messager. Imigwi ya Flambeau du Centre, Rekroko na Royal FC yoyo yaramaze kumenya ko mu mwaka uza izokina mu cicaro ca kabiri. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Mu Rwanda nyuma y'umunsi wa 26 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, ikipe ya APR FC iracyari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo, naho Gicumbi FC ishobora kongera ikamanuka mu cyiciro cya kabiri. Jean-Claude Munyandinda. Mu mupira w'amaguru mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje, imikino yari igeze ku munsi wayo 26. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 5. Ikipe ya Mukura Victory Sport yanganyije na AS Kigali ibitego 2-2 kuri stade Huye Butare. Kuri stade ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sport nayo yaguye miswi na Gicumbi FC zinganya ibitego 2-2. Uyu mukino wari watangiye saa 7:30 guhera saa 9:30 nanone kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Hakurikiyeho umukino wahuje Gorilla FC na Rutsiro FC urangira amakipe yombi yanganyije ubusa ku busa. Kuri stade Kamarampaka Rusizi ikipe ya APR FC yatsinze Espoir FC ibitego 3-2, naho Etincelle FC itsinda Musanze FC igitego 1-0 kuri stade Umuganda i Rubavu. Ejo ku cyumweru ikipe ya Kiyovu Sport yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Gasogi United itsinda Police FC ibitego 3-0. Imikino yombi yabereye kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Mu mukino wabereye kuri stade y'Ingoma Etoile de l'Est yatsinze Marine FC ibitego 2-0. Kugeza ubu mu gihe hasigaye imikino ine yonyine kuri buri kipe kugira ngo shampiyona irangire, ikipe ikiri ya mbere ni APR FC ifite amanota 60 mu mikino 26. Ku mwanya wa kabiri hari Kiyovu Sport ifite amanota 57, AS Kigali ni ya gatatu n'amanota 43. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sport nayo ifite amanota 43, Mukura Victory Sport izari ya gatanu n'amanota 40. Police FC ni ya gatandatu n'amanota 36, ya karindwi ni Musanze FC nayo ifite amanota 36. Ku mwanya wa munani hari Espoir FC ifite amanota 33, Etincelle FC ni ya 9 n'amanota 31. Ku mwanya wa 10 hari Bugesera FC ifite amanota 30, Marine FC nayo ifite amanota 30 ikaza ya 11. Ya 12 ni Gasogi United ifite amanota 29, Gorilla FC ifite amanota 26 ikaba ya 13. Ku mwanya wa 14 hari Rutsiro FC ifite amanota 25, Etoile de l'Est ni ya 15 n'amanota 23. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 17. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo bundi kwa gatatu ndetse n'ejo bundi buriya kwa kane hateganyijwe imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatanira igikombe cy'amahoro. Kwa gatatu kuri stade ya Kigali Nyamirambo Rayon Sport izahura na APR FC. Muri uyu mukino w'ishiraniro washyizwe ku giciro cy'amafaranga y'u Rwanda 50,000 mu myanya y'icyubahiro, Jean Fidel Uwayezu umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport izaba yakiriye mukeba avuga ko APR FC itabateye ubwoba. Ikipe yagaze neza, turi muri kuruse ku gikombe cya Peace Cup, urugendo ruracyakomeye ariko turizera ko tuzabigeraho. Turiteguye kuko APR irakomeye ariko nikomeye kuturusha. Kwa kane mu wundi mukino ubanza wa demi-finale y'igikombe cy'amahoro, ikipe ya AS Kigali izahura na Police FC ku stade ya Kigali Nyamirambo. Imikino yo kwishyura izaba mu cyumweru gitaha. Mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club iri muri Tunisia aho yitabiriye irushanwa rihuza amakipe yaje mu myanya ya mbere muri za shampiyona zo mu bihugu binyuranye muri Afurika. Umutoza wa Gisagara Volleyball Club Fidel Nyirimana aremeza ko ikipe ayoboye izitwara neza muri irushanwa kandi ko mu myaka mike iri imbere izahinduka ikipe itinyitse mu ruhando rw'uyu mugabane. Buri gihe wari wese abaza Gisagara uko ihagaze, uko twiteguye, ni ikipe igomba kubarizwa ahangaha kandi yagombye kuba haba buri gihe. Ntekereza ko ubu ngubu n'ubwa kabiri tugiyeyo atari ingaruka mwaka, ariko ntekereza ko mu myaka 5 yose ikurikirana Gisagara itagombye gusiba muri aya marushanwa. Mu ntumwa zagiye muri Tunisia zijyanye na Gisagara Volleyball Club nta muntu n'umwe wagiye hagarariye ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Ibyo ngibyo byatewe nuko ngo muri iri shyirahamwe ubukene bw'amafaranga burimo kunuma ku buryo no guhemba abakozi bisigaye byarahindutse agaterera nzamba. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro tunje gutangirana ikindi cyumweru amfasha kubagezaho aya makuru. Tubifurije umunsi mwiza kandi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi, imisaya misa ntisabira inka igisigati. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.